Trubor nakaslem jong unong san hima. Manomtut kakam kajam emar kajingram biang ke boarding. One shaka orange electrical long sopo not my nakabenta ki diesel generator. Kinong yalam bagi dukhat ke Meghalaya Travellers and Transporters Welfare Association kepada ke kenhun jong kinong nyak bos bat taksi turis bila pendan kam dak sarkar nadok bersedang ke kelam covid kat kendai kilarai ban sange trekam hadir bak sarkar kampat shimla se wat tang shinayaru shaki ha kasingi baar kini kinong yalam bagi dukhat kilale ikendu yu sembut menteri rangba ba Preston Tensong banyak keren halor ke jing bagi ikendu nrei gini kinong yalam kilaong bakim shimla yo ya kanu ke jing kular lanu ke sarkar kan siu ya ke pisa bagi dei hok ban yo Nakaliang secretary kani ke kenhon uba Aldrin Kharshandi ulai itu bagini ginongnya kin pelong nak jing sange trekam ni ke strike ban persya ke jing bamsi pisa ke sarkar kini ginongnya kila batairu halor ke jing ke bai kendo hakapor bigi hap kit breu nak away ke jaka shakaway pat hakabagi hap ban phong ya ki PPE lani ki personal protective equipment hapdeng ke jing don jogani ke khlam Travellers and Transporters Welfare Association hapo jonggi ki group jong ka tourist buses bagi tourist taxis i kamai kiba kali kamai kiba late duty nam tang ka COVID-19 pandemic duty kiba kila sedang naru dan kila sedang naru mulai March dan kila sedang naru mulai April ter hadu benta yang iwan hang ni kalau ba si tingkah nak liang sarkar ko pan siu ka payment jom kini tourist buses bagi tourist taxis hakaba ka duty jongki kalau so reski te bar ka duty jongki kalau intip min meet min sni jadi haba when duty calls kina bertindak ya kamu apa nak betul ke sarkar ribbon siu ni berpisah kamu banding pong sya kalau ba nak yang government ni kam pat fix ya kadi tak kambatai kadi tu kan ay ki bus pergi kali red dia baar kalau ba wat halor kata ru bampat batai ya kerit te war kalong ba hadu kata ru ka payment ki bat ai te balai kalong ba hadu lano kin siur ki bat te mentangi wan na kalang jung deputy chief minister ba Preston Tensong perni i panjing shani i hindai kalong ba ka approach ni kalong ba inspect look into the matter lano on pendak ya kata jung siur 4 syair kita. Nak kalian jongi kilong ba. Ni request sa government. Bang kirpat dah ko no pendap no ya ka. Payment. Nomor kalakta ya ka economic activity jong. Om tang ini ki driver buat try kali. What ay kayang subject ki bara oi. Hakaba ki driver kila kursian da karam halor ko karam. Kumno ban basah ye hasem. De lor ka duty bagi late long so risky. Very risky. Kajing jengki om tang iki wat hayang sem kajing ngobon ha kebu jeng mah ana kaliang jong ka health conditions kajong ki lor kata ru ka duty baki dek makiru ka bakia ha ka PPE ka bakia deng om tip shit om tip khiat hap deng ba ya phong ti kum kini ke ibro haru tangi kajing pek jungi te kalong ba imat ka gaban yang kita khale chapti wo kamdan karono ka kajing sin kamdan ka human conscience ke yang iki driver kita kali government kampat fix ya kali kuat di nek kain kat kum kajing kain jungi kan point kurur kana kurur untuk exact ya government ka kamtip kamba kamtama ya ka transport department kamtip kamba kumbakan no terligi kali bagi taksi ke penerkam di buses hadu menta kidan hadu nyu tam ki kali red kidan hispasan pautam ki tourist taxis nah gini ki tourist buses private buses kidan hadu nyu tam tangi private buses kita kata kajing kai dalam tangi yo kila pun batai beliau ka strike jungi kalau bagin sengat duty tu ka baar kalau ba ni pressure government nak pos kapor ngan kindu kat badai ni kindu kat badai ni nuru kisuai kita question paper be plain paper order kawan for DC office one that Shri so on owner of the vehicle nata driver mention ang to you are to immediately respond for the COVID duty. According kan bagi dan kamaki. Shimben lapang kan? Si Paul lapang ni driver. Mental amriu banai continue ngelele duty.
La andro bunai. Continuously andro bunai. Kepadan hadu mentah iwe jiksi hendak hendak. Tementai ko umpanyang gani ba pilih kumno via manage kumno ko umpanyang. Umpanyang ki ai tang ko umpanyang bai. Irum dan maintain nama dak kali dan i tang ko umpanyang bai ki ai. Karno kya umpanyang. Kian kilometer system. Life spa kilometer life whole liter ki ai. Longkum ba fijulai man ko por ba kata ka laipo litar ba ki ai ka. Longka kila bana life whole liter life spa kilometer ngi hap complete. Kipen biang ka logbook. Man balik sim umpanyang ki check ya kilometer. Dalam check ya kilometer ladap life spa nang tu isa ai umpanyang. Kat pada life spa kilometer kimpat ai. Te kabam ka dia surok sengki nanti Dan sengki. iru. Ti hablut mai nai kata. Ni hap ya bam na pala bai. La yo observe ha bagi duty kum tu kamdam kum ngi dan duty na polisi ni dan po checkpoint. Ni dan yo observe ha tikilai aja lang maki. Like nang tata mi jiran. Tementah ba pila ekran ba government kum tu nei. VI pore na me ka government bakan clear kata ke dius ke jufi besar. Jika ipor ni par ipor Kamar di mesin wading kong ni kendu. Government. Ke ke padu ke government hadu. Pendap nak payment ke? Pendap nak payment. Tang kata. Ya ka jing duty le ngile be ka duty. Ngem ong ngile ka duty. Alis pin clear sa kabil ke. Mental andri benang le duty ir ngime yo tingi jinjar ha. Ndai tanga jan baro hi ki baile driver ni baile duty ni jinjar lo berkhaj. Telong hadu lanu pat pin abe kene. Nadu mental sing lai sange ke berkhaj kali badan duty lai sange ngin pe. Hadu lanu kin siu ka pemen. Kamu kene ke jing strike jufi kelas dang dasingi. Ha, ngi mentang sange impat ong ka strike, mentang nang sange impai le duty. Kidan ki berang le duty bagi 4 tim. Kensang mana strike yang nya sange no. Tinggi sange berkhaj. Ke ngi continue ko ni ka strike nadu la sai, impai hadu lanu. Okay. Hadu bana flight kabil sila. Tementah ba pia kendu yo deputy CM ke juba buai. Kalau positif approach Empat Hello, ya bantang ipik kikam ke tolong. Ya ba. empat aju bawah hadu lanu. Belum tatang lanu kin siu tempar aju ba. Kita kabasay kita kalau begini up ya kapo. Lanu ni. Kita kata-kata. Nila ilala man up sausan manay dengan up ya kata kajing. Ni sa itay kattu kan ni sengi na tayo ka pade. Ada ka jing pat ni kalau masuk balik na pila. Yung katang si Brad nay. Lanong wala lek sengi. Lanong ngitip siya mga pisah ka dan. Kapisah ka wan central. Kanu kapisah ka wan ngintip wala. Kapisah ka dan. Pedap nak pin. Hap ya kamet kalau allergic na kamet mo dan tetengol da ka shit kami step dong biu tulot no tem entah kawan kai ha kajing biu dan fi kene pipi na fi ka kata da kata la da muslim kata ini baru kene fi ka pipi namar bala khluit ke hit dan ada na fi sub full da full fi ka pijat mulai air sih wahai Sakur ka jebok no. sakur lu khai pa khai jebo nata kalau nata ni fi apa ifong pipi na fi banyak kali ru dalam slap tu meniri lah kak lu kai berkai banyak kali ru perslap li teh mat ha ke orang kata ru Hadu ka fi wifong pipi na mustam de hadu kanu kuntai wifong pipi. ngana fi kat baksa kat duti kan kat baksa du dan teteng teng setengah tar dat lawan no dan ke por teteng lai kenta so kenta san kenta kat baksa tetang lonta dan teteng ki banget bersini dan kita kat kum ga kam kaliang pipi kalau gumne ba katu ka kadi ka shit so mentang kendu ka por ba shit ka bane dai andang ilali duty ngana fi thang ka singi ni wan ban sikap ni wan batas ani possible tingi hapan gambi untuk poin hapan yang resmi jongpo kali shit te ka sta yang dak ilai kanta so kanta bin don tu dan infong pipi kata shit te kata kena juni nong fi haba ka jauh set ni telot brio telot dan kami vitamin sebenbar pakai fan kemet kemudian kemet pun ya sekelas kontak vitamin 4 minio na ipat nimbang pada pisang niyo ti pata kajing kawan hai ndai tang mangi du mentang in sini niyo tang kabam simet dal jang daga unti niyo kabam niyo bisa hai simet ngabia dai ke family jang apa andali pai ni to ngam dan nga nomor we sama ndai katar ngadan ni ngadan family ngadan taman pun ora ye iya kata banai atri lehi yang sepini bitang kedut kadang kajing tai ni kita barbar Kidan pat hamni kidai war kidan kiba yang ba jang kusini ni apalai na biya ba mlak siu ke bayi ke mlak kan siu ni hapan ki trying yang ni wat na kiya hantam ni kini mo kini na ki si bandai nang ni kin palai kin lisai bilang igini ke ban siu menta pisah mendan re bersir bayi tekan no kisah keren datang dalik dia nak liburi ni buri mo